Meze mute bana wanjye, uyu munsi tugiye kuganira ku binyamakuru bikorera mu Rwanda. Turakora ibice bibiri, ibinyamakuru turabanza tuvuge ku makuru na televiziyo, hanyuma tuze kuvuga ibinyamakuru byandikwa, ariko ndabikora muri video itaha. Ubu tugiye kuvuga ku maradiyo na televiziyo. Harimo radiyo Rwanda, televiziyo Rwanda, Cyara TV, radiyo y'abaturage ya Huye, radiyo y'abaturage ya Rusizi, radiyo y'abaturage y'i Rubavu, ikorera Rubavu birumvikana, radiyo y'abaturage ya Musanze, nayo ikorera Musanze, radiyo y'abaturage ya Nyagatare, nayo ikorera Nyagatare, radiyo 10 cyangwa radiyo 10 cyangwa uko babyita, Flash FM, Contact FM, City Radio, Radio Isango Star, Isango Star inafite televiziyo, Radio Maria, Radio Izuba, Radio Salus, Amazing Grace Radio, hari Voice of Hope, Mucyo Community Radio na BBC. Izo ni amaradiyo n'amateleviziyo akora. Iki ni igice turaza kureba ibinyamakuru byandikwa bikorera mu Rwanda.